Hello, gagayam. Kumusta kayo manan na imbag nga oras yu amin? Kabarbaro manan nakapadasan ti mga ganyo diti drama ama ng biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cub sa Trayan sa napudno nagan ti may patanga nga drama ita. Ngamsakbay na hello mampay kada Roslyn Andrion dita Paktorya ti Kandilaan Manawag Pangasinan kan ni Tita Gina. Makablawa met ni Dongo Eric from Jopay Cariaga, Kujamat. Ken ni Senaida Valdris dita Toronto. Kastimanti ko na ni Kabsat Ryan. Dirma ng biyanang, siyak tay lalaki anas miti chabi a babae. Amin na nagbalin a nobyak kat nalulukmag da. Jak man na mongam nalaka akamain lab itinalukmag a babae. Katap na nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Marsya bakit? Agdalos ka dito balay. Dahil sangpit kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka daw? Undaway da ka naon. Isung agdalos ka tapnon nadalos to'y balay asang petanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo tikunak. Doblem agdalos ata nakababain. Punasam anaimbag tinatar. Nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ijayan tiridaw. Kababain. Sapay agrat-ratik met dagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti isang na anubya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagdalusak nga ruday. Noan niya ti masangputan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, ada nagsardeng at tricycle iti batog bakag. Isudan sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon na, tata. Ay, kastamat kin ka, balasang ka. Nardaw, naglumag-gayam tinubya to'y anak ta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalok magni tatang ko. Nalok magmat ni nanang ko. Nalok magdapong ko. Kan uray dagi jay aante kan aangkal ko. Nalulok magdaamin. Kan uray dagi jay kakabsat kan kakasinsin ko. Kasi matlang ti size nda. Ayos laeng balasang kao. Uray da kamay. Adumot la ti kakaanakan mi ang nalulukmag. Dahil tangarod kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang. Iso tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, aglutuak. Dito'y kayo amang rabi anak kao. Wana lang. Kanwan gayam. Dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa mo urnong mawa pangasawam. Iso nga rod, dito yan ti pagyanan na. Taagurnungak pa iti pagkasarmay. Mala, magantayan. Nakagaumot ta ni nanang iyaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro datoy tiyan ko. Adto ti plata o balasang ka. Agyamanak tata. Ngam datoy dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. Adto, iti narabid ko asawsawan. Igawan ka niti ka na, Edwina. Ay, haanan. Siyakon. Gawad at sama, aminin nga inapuyan nardaw. Shhh! Tangiwat mo man. Mala, mangan ka lang balasang ka. Di ka agbabaay. Wan tata. Ryan, mahal. Datoy lang te masida. Ha? Isumot la te linuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas matdatoy masida. Kasti at agluto iti bukal ti balatong.
Ado ti sagpaw na nga karne. Nanay, ibuk-buk mo mo't amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit eh. Hindi ka pa'y agaw o iti masida bakit? Di ka sumanao dita. Nagbasik jay na batay. Kunak nga ipasidak ka nagiti aso kun pusa day jay. Basta gawin darasa. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balite kita ni nanang mo idi aduti kinan ko Ryan. Pasensyaan o aduti kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangkay tuytian ko. Di mo ikan iti sa bali akay papananti jar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutoon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayam na sakto ti agluto mahal. Basta awan trabaho. Oh, nay mo tarawot day jay anobya ti anak tan lakay. Si kamag, no nakasango jay tao. Hindi ka mo't arasaas nga arasaas nagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas nagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangirarit iti makanday jay. Alyang around kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam ni Tiabe ni Ryan. O kitam na iti dua nga ex na. Naglulukmag na. Ay, unan niya. Maikatlaw anobya na ni Edwina. Kat agpapadada amin iti pamagay. Wine, kan uray nalulukmag na ta nagpipintas damay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amin. Ha? De oray, pintas na amin na pintas no nagrawot mangiraray ti kasjaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Kit baybayam ka na ita agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gatgatang iti masapsapol diti balay. Anyat pa kasi kuram aya, si kahamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na nang. Ta napuspun mo tayo trabahon mi kumaakabiti iji kalsana. Intun bigat ka naman ay. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Kay, anya nga dagita luto anak ka. Sa bali tinaluto abangaws. Sa bali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuam. Adobo a karnit baboy na nang. Anya day ta? Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahi sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sa bali apotahi. Saan amap na kiti may sala apotahi na nang? Ay, anyan. Nagastos launay mo jay nobyam anak ka. Gatang mauntay swildom iti napanalawas. Wana nang. Ingulpik iti masida. Ay, awan na anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta. Nagastos launay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay ngay Edwina. Tamasapol nga ado aputahay ti sidaon na. Saan da abak nang nanang? Padpada tayo matlang Ang naruam ngamin iti ado amakmakan. Tano mapan kami mangan iti karinderya kat 5 a klase ti masida ti order na. Anya! Ayunay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel kat nga ro di pagkargaan ti kanan na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanan na, nanang. Nagsweldo kan Ryan. Wen mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mat nga na diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay, talaga nga kasta Ay, intang nga rod gumatang iti masida mahal.
Igulpi ta iti masida data. Ay, ada trabaho ita, mahal. Apay no agpakuyog ka kaninanang. Tapno ada kadwam ngagbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan na diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga akitiin na po kan masida. Permiti pa nang kita na iti imak nga aggagao. Ala, di mo panunuto ng dayta, mahal. Sige, si kalat nga rudan ti makitsinda. Diyay ka ba alam nga imutan ti gatangam? Dati ti ilutoyo nga masida nanang niya. Ilutoyo amin dagita Hanyo manan nga tip-tipid ta agluto. Uray ta kwarta mi mat kanirayan ti naigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto kamin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo niya. Kanuman agluto kayo iti inapuyakat na inayunan niyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutlutoyo. Upat akaod. Ay, isumat lagayam ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaudyo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian niyo Pagbalinan niyo nga 8 nga kaud ti ilutoyo. Anya? Ay, Ryan, anak ko. Bagbagaam tuman jay nobyam. Ibagam tasurwon na ti agtipaid. Nabuslon iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayaon. Wan nga ron. Nadlaw ko nga ron na manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Hanggang jakmat mabalin na lapdan. Ta kaasimot nagsakit ti tiyan na. Nalakang amin nga agbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laengan. Ta sumapul ka iti nakutong nga nobya. Ninanang mat. Saan mo takas ka rin nga ramidan dahi tang ibagbagayo Ay ayatek ni Edwina nga ore na lukmag. Kan amoy mat apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukasta nga raw. Masapol a dubliam ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pang 2 tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali a pagtrabahwak. Agtrabaho ag overtime kan ag-sideline Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linutoyo jay masida. Nalutoyo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linutok, tanay. Nabuslaw, nagluto iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tapno mailuto nga amin. Surwam ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abaknang? Kumaan no aglap-lapusanan tayaw taoray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan basta maibagak ti rumbang maaramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako iti kom-komporme. Tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginot. Saan alamot ti kukuam. Ay, Ala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrag ka agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam ito'y balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige Anya nga katawisan nakmat nga mangan, di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May salaang nga putahe to'y si Dayo. Ay, wan Edwina, day tamot la tinaluto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada.
Hello na Natasha! Nagbang lumanda talot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minitarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kala ang tagsida ita. Adda ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labas sita na malutaw. Tamangan tayton no madamdama. Balasang kaw. Anto'y paitin na po, Edwina. Mangan ka lang, di kagbabain. Thank you, Tata Pasipiko. Ni Natasha ngayon, napananan. At na salas na, agbuy-buya man na ti TV. Basit, tikan kanan na, isa nagbita mang mangan na jay. Ay, mabisbisinak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Inda noon ko ito'y balayo bisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkit di ng basit. May sa nga po tahi tiin luto dya katugangak. Patiin na po iti, pidan na nga iluto. Kaslag pating galang iji karabukob ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asidaan malasang kao. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga po tahi. Adu nga po tahi ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak dato buksit ko. Ay, kastaya. Malaa. Umay ka lang mangan di ti balay, nukurang tikan ka na medyo balay yun ya. Awan tata. Kating kayo welcome nga umay mangan iti balayo, tata. Ryan, bagbaga amjay asawam tanay. Pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tilutun nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kin ka nga agtrab-trabaho, anak ko. Para kin ka mo laang ter aramidik kahit. Saan na siya ti panunutin nyo? Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na si daan. Basta isaw ti aglotaw iti si daan na. Isorom ngagtrabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam, taagluto iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon? Isan pa nga rodid bina. Kunak ngagluto kiti kanak ng si madutak mag. Apay ni bakat mo ngay. Napanay di Manila. Napanda sinukonte kapsat na nga gapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo inta mga na di ilay. Naimbagin siya taro ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tate kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak iti may sala nga putahe. Papa na Edwina. At nakamat dito'y ili. Wano agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan. Tata Pasipiko. Ay katintamangan na italagayam. Ha? Agbayso tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isabsabali ko mamat nga putahe. Sige, di talagayam. Anda papananta a restaurant. Na indumduma ti putahe da ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na ka umaam? Ay, awan, adaya imbagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa nga ron. Pudno aya, adi ka kanon namigat kan nangal daw diti balay itay.
Kan itay malam kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto iti kayat mo asidaan. Bakit? Ado ti mabalin mo alutpon iti ref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan. Ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bambuan nugak. Na Natasha, di yun lang nakita no limabas dito'y balay yun ni Jigo nga asawa. Ay, jakbat na si putan, balasang ko. Apay, sana nagpakadaya? Saan nga raw? Tunggal panangan, awan ijay balay. Saan sumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay, agpadadan akin nilakay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka, no alim makay, iso magti ka na yun na pampanangan na ni Jerwar. Uray ko man no awisan nak, samad. Win nga rod, na. Uray nila kay kaw, di nakainaway, so uray na minsan la kuma. Nala, urayam latang aruda na subang po di asawam, Belinda. O niya, nabsog kamot lang, Edwina. Ay, perme ah. Thank you manan Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasanaw. Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kasto yung malpas tamangan. Katsi ka ah. Bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in-order ta. Uwan Pasipeko. Talagang agbusugak manantad ta. Saan ta pa'y nga awid lumalpas ta mga anuan? Mapanta pa iti sigol nga ayuyang ta. Uwan, ariglado, Pasipeko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming litarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan ah. I like you. I like you too, Pasipeko. Ayan ni bakit mo, Ryan? Ha? Apay, Belinda. Anyat masapol mo ken kuana. Kan apay akas lang makaungungat ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan! Agpakpakalong iti asawa! Ha? Ano Ket, tapno mamati ka. Adtoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. Ha? Apay akas ta tilangada dita. Ha! Nakitak dagiti aladawan iti cellphone ti asawak. Kanayon da nga update iti ili. Anya? Awanan day, di bain! Idarom ko ida! Ha? Ha? No, Natasha? Awanan bain ti asawam! Parwaram matag nisot kamay! Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina ka na kayaw. Lalaki raw di asawam! Saan lagaya man nilakay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda! Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita! Masapol nga nisot kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay anaramid mo ti kastoy kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko ken ka. Agsakripisyo ang nagtrabaho para ken ka. Tapno may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngaman niya't inaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang nga makanti sa pulam itirwar. Yung pati mo't gaya man ti. Sana nga maulit na dyan. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit ti balay. Ala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Ha? Apay ngay.
Hanak ka di nga ikan iti may sapay nga chance nga agbalbaliw. Lading itak, ngam saanan. Naupayakan kan. Nalakati mamakawan, ngam narigat nga isubli ti sigod na panagtalag. Nasakit man, ngam nasaysaya at awaswasan tan ti amin ka na ta. Iso apumano kan. Pinapanaw ko nga rod tinobyak nga uray na kasaksakit launay para kanyak ta inayat ko iti husto ti ex ko. Ngamno pa'y kasta ing karigatak tinang lipat. Naglabas tel daw na damag kong agrurutap kano dagiti simmaro no anobyo na kat awan palabsan na baruman wano saan tutupan na lata. Husto gayam ti desisyon ko kinun ko nak itinakam ko. Ti panangisinak kan kwa na. Tanodyak sininaan nalabit nagtultuloy ti pananglokloko na kanyak. Kaya tita, baruak pailaan, kadyak amono kaanon to matasumang bay ti babae apara kanyak. Alakastan, tuy gayam mo, Ryan. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman nakmanen kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello gagayam na imbag ka naragsak nga oras yu amin. Mawis kayo manan nga buyak ka nagdangag. Iti kabarbaro nga episode dito drama amanang biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Edwin san napudno nagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na makablaawa mampay de Josephine Obligado, Alberto de la Cruz, kani Robert Cercado. Kastiman nga rod ti kuna ni Kabsat Edwin, dear manang biyanang, ada asawa kan duwa nga anak ko. Agpada kami ngagtrab-trabaho kan ni bakit ko. Nasemak nga gatang kadagitag kakangina agamit, akas kumay ti branded abag, sapatos, pantalon kanda dumapay. Tunggal agsweldo ak dita ti pagdiritswan ti kwartak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, ngam awan maited ka. Tagi mata nga kiti bado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarek. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada at dadakkel sa ti sweldo dagiti asawa da. Wan nga ron, pasig nga da iti abroad dagiti asawa dagiti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyat kahit mo asawan, pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di gammatam. Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa, no mabalin, di da palubusan nagiti asawa dang agabroad. Ngam si kamutan, kas labogan na mo dito'y balayan. Ay na, di nakalangamin maawatan bakit? Para matlay ti panagasensuta ti pampanunuto. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba ilan na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't nagrigat ti trabaho iji abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya man nariga at nga maapay abaunan nak nga agabroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda yun, tengatang ko itibado kan sapatos ka. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ka, isaan ang ina. Dayta ngamin katimadikan ka. Mahilig kay ti branded kan nangina kagawangan. Kunang lanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasam man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Ganto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abado? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day ta suot ka. naa. Saan matamasapul ang nangina ti balor ti maisuot a gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siya tupay.
Pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No, sika ah. Taawan, amom ka na branded agam gamit. Ay, pakitakman na giti naglalastog akatrabahwak. Apay, iso dalaang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na de abroad ti asawak, makagata nga kiti kastoy. Sa bagay, siguro nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan na gijay daduma. Isa masapol nga agpabaro akmag. Ay, diya mo kan kay Dwayne. Imbes a dagita anak mo ti una mapanunutan, saan mo? Kat pampanunutak mo ti da. Di nakla maawatan na yun. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na gijay katrabahwak ta naglalastog da. Palanggwad da. Ta pinanginaan mo ta ni ti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw ah. Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't na ito. Ay, daytoy? Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samat, ti sweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo. Ngam awan lat hilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a praktikal day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan Kasta aya. Ni, natapukan mo ti sapatos ko. Natapukan na. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ay, won. Ginatang ko man Mall. Sana nakasail. Ginatang kulat na na. Aya, nangina aday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Ano nakulang mo't gayam ito gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan. Anyan. Ni, pating sapay tabadom. Kagat-gatang mo. Wen, Lota. Branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakil day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Wala. Ni, pati mo't gayam to'y pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na. Ay, natapukan ang gaskay. Pati ta pantalon mo? Barbaro? Ay, nadlaw mo mo't gayam. Wala. Tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam man day ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Edwin. Ay, ikat talaga kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adya abroad di asawa. Kabaalak mat ti gumatang iti nginginaan Narigat mat nagpaudi tayo, Lota. Mala, mangantan Edwin. Anusan tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit nagitiw bingay nangandan. Wen, pinakan ko iday tayan. Apay, awan sa bali ang may luto ijaref amasida. Itlog mo la kanayon ng tilot-lot tuwambakan. Ay kat kapilitan tapno umanay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tane, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon awan trabahok di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutag to iti pag-sideline bakit? Umdas ko mamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya asidaan tayo. Makapasyar tayo paano dagduma. Kan makapangan tayo itirwar kadagiti anak ta no ammom tagimpad. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggal sweldo ka, idiritsom nga igatang itagkakang hinagamit. Apay di ka makabado ay iti saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na iruwang bakit? Kun may mayatom ti kasta ngam ti agbisbisyo Ay na parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaal. Nala, manganta nga rodan. At idugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram.
Kwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsildoak. Nay, apay man ti kwarta aya Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Nagnginamot ngamin ti gagatangan antay. Kan igatanga ko may ti kawas na iti anak kao, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasig adaan na iti ususaran da. Mano ti utangam. Ure, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ure, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay ko na, paggatang mo iti kawas dagiti anak mo. Nagdakulan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anda kami masunga da paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan napinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya iti bado day ta apaskan. Saan mat kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapol aya nga agpamarang ka abaknang. Numot ngamin makita da alalakaan ti badom kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kami nga umay? No igatangan pa'y dagiti anak ta itinangin na akawis kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud ta nagatang kon. Nagito'y man na Ay na, oo na yan. Dagitan saman dagiti nagnginginan. Bakit man ano ko ma? Inggatangan ka mo titibadom tapno di kan to agla nga akasla nakakaasi. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala ni Auntie Angela. Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya ka matan Edwin. Yutangan pa yan ti gatang mo itinagngingay na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man kat dito'y ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida na ita. Ala, ipadas mo, tanobas sit. Mabalin nga isukat. Inted mo la kuman kanyak ti 2,000. Tapaggatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tainlak-aman ka pa nga ingatangan. Alan, isuot mo kit din. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay-paylaan. Adamot trabahom diti pagilyan tayaw. Dua kayo mo't ngagtrab-trabahaw iti asawam. Ay, madanaganak nga min tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yu kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya, Maramid na pa'y kati umutangan Gapulang iti agkakangina abadbado. na adan putot na ngam di na pala amaw ti agpraktikal. Suruan na ti agpraktikal ata nay. Adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod tatang. Day tati pagdanagak. Iso nga gabrodak man langan. Ay, panagrik kat single mamak. Tasisyak mo tagas-gasto si Jebalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawang mo't pakibiyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag ko nga agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay wan, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na ditoy? Kaya't natin makaurno nga dagos. No siyakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati a sweldo may. Tanay, nagngingina mat ti magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yung Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar,
Kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano pa nagtipid ti aramidin may. Talagang awan mabatbati, Lota. Isa baybayak no talaga akayat na ti agabrod. Palubusak Apay kita sa anin nga. Naimbang nga orasyon, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwin ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Anda basitoon na. Tapno, anda mo't serbina nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikal ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagita suot mo insan. Umutang ka? Kasla silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit tibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Ninginahan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Ninginahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro na kakastati susuot ko insan. Sa anak namin ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di ko maati ang putang. Tapasig ang ninginahan dagiti suot mo insan. Alan insan. Bayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay insan. Tapag-abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alam, mabiit lang nga rod insan. Basta bayadam mo ilang nga dagos ha. Tani, matil-til dagi jay mulak no jak maabunuan. Edwin, imayak ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Kwa? Nagsweldo Ngam imbayad ko mo iti utang ko. Pasensya kayo nante. Apay nga yakasta mo takanayon ti bagbagamon baro. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na ya, ante. Manumad la ta 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma tadapay 20,000 pesos. Ay, dakkel mo taba nagday ta 5,000 kanyakon Edwin. Adda na ka isang ratan day ja kwarta. Problema nga ro dante. Tano agsweldo ag diretso iti utang. Di nakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day ta karga ti syurakyo. Uwan nante. Agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napunno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online ti daduma, ante. Nagkapumot iti abroad ti daduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw samo ngamin agumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak dita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na dituyan anak kao. Manipod nagabrod ka, pinaspasan na matan tinagot utang. Nagdadakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka nakaw. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. At kang aminay na namnamain na amang bayad kadagijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo dagiti utang na? Bayadan na ati utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado ngagpakaasiday-jaykan ka anak kao. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmatgadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay.
Oh, apay Edwin, anya tibagam. Agyaman at sinong bata mong tawag ko, Mayra, bakit? Kwa, damagak la ko man o nagsweldo kan. Ay, una. Apay aya. Kwa, apay, di ka kadi pa agpawit, bakit? Ay, pasensya ka ni Edwin. Nagpawitak man. Sana si kati pagpawitak iti kwarta. Tadyak maitalagkan ka. Ni tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. Oh. At damot dagiti anak ta je balayda. Ni, apay ngay akasta. Siyak ti asawa mga sa bali, ti pawitam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya kay Edwin. Bayam nga ije balayda tatang ti pagnadanda. Naimbag ijay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir kami ng itagsingsingir kanyak. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ko. Saan aya at agasawa kat agtindulong itirigat kan ginawa. Tarupam! Ha? No utang mo bayadam. Dinak maniramraman. Para kadagiti anak ta no ape ang nagabrodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi Mayra. Kasla sa anak mo't nga asawa iti kasta pa nagsasaom. No kayat mo ti makabayad na dagos iti utang mo tuladan na ka. Agabrod ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka... Ay no. Sige sige. Tadyak kaya tagsao iti pakabasulak. Bye. No kasta, agresign kan, Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nak matulungan di asawa kamang bayad ka dagi dyan. Inung-ung nakit din. Uray asino mat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na naiwaras ti utang mo. Ngam, papanam nga ruden nga no agresign kan. Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho iti balasiw tao. Tulungan nak man iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maited ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalagkukan ka no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ko. Kagiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kiti bas awan intad mo. Isungagbayin ka kumamot ha. Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok ta para kadagitan nak ta dayjay. Di nak obligaan, ta di ka inobliga idi siyak ti nagabroad. Nabay na anak kadagiti bagbagat asawak, iso ngayong karigatak ti nagdiskitar iti pinagabroad ko. Kinasaritak nga rod amin na nakautangak, kat nagkariak nga paman ang makabrodak, bayadak dagiti utang ko kadakwada. Imanugot da nga rod iti dayta saritaan mi kat nagpipinirma kami iti kasuratan. Nagabrodak, kat kaas iti apo, nabayadak amin ang nakautangak. Mababainak iti asawak tunggal malagip ko tinapalabas. Iso ngayong pakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panagurnong ko tapno matulungak amanggad para kadagiti anak mi. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko gapo kadagiti agkakangina agamit ko ngam ing karigata kaliniklikan ti agatang kadagiti agkakanginan akagawaak. Tadagiti anak ko timpang pangrunak a pinanunot. Alakastan, tagayin mo, Edwin. Naala, nasaya at mata nagbalbaliw ka. Wana, di mo noraya na maupay ang mamimpinsan ta asawam kan ka. Tama nga nagbalaw kan tulangan kat sinaan nakagayaman. Gapoy tikas ta nga aramid mo. Awan dakes na no, gumatang ka kadagiti branded, wano agkakangina akagawaam, no lakit di adaom da sa paggatang mo. Ngam, ununam kumapanunutan ti kasapulan dagiti pamilyam, sakbay ti luhom ako nada iti Tagalog. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pariti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.
Hello kagayam, baro man na napakasaritaan, ti may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, ama ng biyanang drama. Kapadasan ni Kabsat Santa sa napudno nagan tintay patangatang itangam sakbay na makablaawa mampay, Darosel de Guzman di Taquirino Province, Rodolfo Quiapo kan ni Dolores Miranda. Kasi manti ko na ni Kabsat Santa, dirma ng biyanang, apalaklaw na iti inak ta nakadungdung ti amak kankwana. Uray sana kasangay wano uray awan okasyon katrigrigalwan na. Ay ayak laon ti bagik tayap apal ko ti asawa kiti amak. Tawan lalailwan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Kita man to'y blouse ko no bagbagay ko madlaang anak ko. Ni, barbaro man tabado yun. Nangalaan nyo ngay. Wen, maya mo, bagbagay yun nanang. Sabong-sabungan. Ay, kat, regalo man jay amamon anak ko. Talo na gitoy. I love you kano. Aday jay balay jay dua. Kastoy matlati style da. Agam sabalila kolor. Aya, ay naimbag man. Umapalakman nun. Kukuha mo jay may sano kayat mo anak ko. Saan regalo nga rin ni tatang kada kayo. Alaki din. Kukwayo tayo jay nanang. Ketapno saan ka nga umapapal kanyak anak ko. Ay, nagdungo talaga ni tatang anya. No kaano alim makay. Isumati pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Wen nga ruda. Agam, sigud matkit din ang nalailo kan nadungo jay amam kanyak. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo pay. Angam siyak ngay. Apa ay, saan ang nadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pay malagip ti birthday. Kan uray ta anniversary may, di na malagip. No jak ipalagip, awan Apay nga tangay. Dinala tol-tola dun jay amam, nakaswi-sweet una ikanyak. Labnak ni tatang mo. Win nga ron, nadlaw ko mo day tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya nanang. Ahon permi Grabe nga ron no kwa. Siguro, no agbinula nakpailaeng, madyan ka pa'y anak ko. Anya? Sorry, Elpidia ha, sweetie. Wen, medyo naladawa ka nagawid ta. Nag-meeting kami a drivers. Kanayon mo ti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wen nga raw. Lumaminsan, kasladyak kayatan ti umatindar iti meeting. Ang mamulta ka nung nga mainti saan na makimeeting. Anyalat pag meetingan nyo aya? Kumkumpurmi Ay, wen, ada in-take out ko akanam, sweetie. Anya, sabay nagluto lakay. Nangan kami ni Tiruar, iso nga in-take outan kamutin iti kanam, sweetie. Ala, umay kanta, mangan karway. Tayo paboritom nga adobo na ita. Kan ada pa'y pansit, kan siupaw. Kan ingkatangan kay tinapudot a pandesal. Ay na, nag-iibasin. Alagarod, agkape ka nga rod bayat ti pandangan ko. Tapno adda ka duwag. Ay, ikatuan Jakmat kayat nga awan kaduam amangan Subuan ka pa'y no kayat mo, sweetie. Saan? Nalabos kamot narding. Kislamot kakas-kasartan no kasta. Ay, kat mabalintamot nga isublay, tinapalabas bakit. Idi kakas-kasarta pa'y lang. No kayat mo mapantapay ag honeymoon. Anya? Saanen? Sayang ti kwarta. Ornungan talaangan apaggatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni pare Narding Mayat mo ti kakapyan nyo iti paraangan nyo. Aginggin nantil kayo,
Una yan. Pasensya kan, Mari. Saan mi nga igaggagara kan nila kay tikas jay at charmi. Talaga lang kami na very sweet jay asawa. Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kan lakay kayon ka nalailo kay latay titunggal may siya. Ada iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti dayta. No nalailo da kadag iti asawa da, naragsak ti panagdenada. Imbag man ta nagtalina iti kinasweet ni Pari Nardeng. Angam ni kumpare, main na. Idilim makaya nawanan. Nagkupasan ti kinalailo na. No idi ka bambanwagan may nawan makunak keng kuana. Ta talaga a very sweet mo't Ti kaya nakaatipilaklat ta keng kuana. Angam itangay, ultimo pagidaan, dandanidinan kaya ti makikaida kanyak. Aya! Saan mo't nila kay ko? Katno nakaara ko platakanyak iti agpatpat na nga uray nakadagdagaang. Aya? Ken kadarumwar iti agsapa amapan agpasada. Ada goodbye kiss na. Ken no sumangpat umagaglata. Ay, nagmayatan. Man-mano ti kas tamare. Oray lakayan ka nalailo latta. Yuwin nga rod, Mare. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan abaket dito'y Pilipinas, Mare. Anak ko, kitaem ka dito'y relo. Nagpintasan ka di. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang yaw. Ay na, regalo jay amam kanyak idi kalman. Narabian nga minasimang pati di kalman. Tanag-overtime man nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirelusi ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang papaapalandak manon. Saan mo't ibagbagak laeng mo't. Proud ak ngamin ijay amam anak ko. Wen nga rod, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Ala, tainton sumaron no, ibagak, tailak aman na Ay, saanan nanang. Oh? Isupay mo tapag gastusan da. Kabaulak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tanda mo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang yung ay, awam maglalailuan na. Oh, anya palat kuko ngay. Mangan kamot ten asam ta. Di mo pa'y maikan ti platok mo titiin na po'y mo. Talagang awan lalailwam, Ramil. Apay masapol? Kabaalam mat ti aggaw iti kanam. Awan pa'y lalailwam mo. Anyat mapaspasamakan ka aya. Apay akasta ka. Sigod mat na magsigao iti kanan na saan aya? Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni nanang. Nakalalailo ni tatang kengkwana. Ngamsi ka, awan pa'y lalailwam mo. Di naksa ngamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigod mat akastoyak saan aya? Apay di ka pala na irwam? Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarik na. Nanyata mong isulatan. Ambom lakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigregalom kanyak. Ken tunggal istorya iti kinalailom kanyak. Kasta unay apanagapal na sika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Sad nga bin analailo jay manugang takin kuana. Kahit kas dyan siguro at talaga ti kinatao na Saan asyowe ako nada? Oh? Nga ta. Amagan mo't no, adda babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan mat siguro. Jakpat yan nga agbabae ni Ramel. Nasingpet mo't na dyan ti kunak. Nga ta? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na pa'y kano ibagbagati, I love you, ken kuana. Adda nga raw ti kakasta a tao. Saan da asyowe? Naibaglakit din ta, showy ka, anya.
Banag apakaragsak kaklaunay. Feeling ko ngamin kat nakapat patagak launay ken kalakay. Siyempre, love na love ka nga ron. Bakit? Wow, I love you. I love you too, Narding lakay ko. Talaga ang madlaw no ipatpatag na kati asawam anya mare. Taapay mo't, mare. Wala, takasla ka na yun na blooming ka. Presko ka na yun tarupam. Kan naisampay. Katuan mo't, mare. Kasta talaga no, nadungo ti asawam. Ay, imbag man. Hangam siyak, Kasla ka aruban sa laangan, ti pangibilbilangan di asawak kanyak. Iliwag tinapalabas, numakit-kitak ti kinalailoyokin ni pare. Iliwag ti panangibagbaga na iti. Nagpintas ka bakit? I love you bakit? Ay, nagsiksi ka bakit? Kakasta ti bagbaga na kanya kidi. Ang amitangay, nagangdud ka. Kung kuna nakidin. Anya? Ay, nagloko ba't day nga asawa mo? Awan nga ta, babae na, mare? Laklakayan na nagbabae pailaan. Ay, anya ta mo, mare? Ay, sus, awan lin na kayan iti dayta. Kat no adda pa'y agtawon iti 70 plus, kat agbabae pailaan. Asino kumamutimang patol kang kwanangay? Kasaan mo ta pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kapaliiwam laeng, amare. Taamangan no agbababae mo ten. Iso timam naiken ka. Ay, narigatan. Adamo ta kanayo ni Jay Balay. Saan mo ta rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa. Papapanad na ngay, mare. Ijay ili no kasjay nga damapan nagatangan. Ne, mare, kita Amang no pagpampambar na lajay mapanagat-gatangan. Agam kinapudno na hadagayam sarsarakan na ijay ili at chicks na. Ha? Paliiwam jay asawa manak ko. Kastoy matlatim bagakan ni Nana Maberta. Kanayon na ngamin nga istoryaan kanyak, anatamnay kano nila kainakin kwa na. Awan kano lalailwan na. Iso nga imbaga kapaliiwan na. Amangan no adakit di mo chicks nan. Ha? Iso paliiwan mo't jay asawa manak ko. Amangan no adda babae na. Ina, urayak lang tibayo mo titiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da? Sa bali, ti paglalailwan da. Kasta nga tangag paiso nanang? Jakbot kit di sigurado no adda chicks nila kay mo. Agam, paliiwom laeng anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanyak Ramel. Adda babae man niya. Anya ka din na itang ibagbagam santa. Anya babae nga ibagbagam mat. Inkarigatak to pa itinagaram kan ka ide. Mabainak nga agaram. Dahil na dulaki di agbabain. Awan iti panunot ko dahi ta. Ape nga ruda kasta ka. Kaslawan patagkukan ka nga asawam. Jack marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day, di nakpay may kan matitisabong. Olay kan, aya. Anyat naknakan mo aya, takasta ti ibagbagam. Saan ka matasigura kasta? Ada siguro sa bala pagpampanda siyam. Nakakita ka siguro ni ti kasukat ko, Ramil. Maturog takit din, tani. Masapa akpay ngagtrabaho inton bigat. Saan man atila pampanunutam? Tawan kinapudno, dagitangat atapam. Umyanak man pala dito balayo, tatang. Nay, apayag. Nagapakayaw iti asawam. Saan mo kidi nga masurunak? Kumarkaro mo ti kinatamnay na kanyak. Apay aya.
Yap apal ko ngamin di asawak kada kayo. Nagdungo kayo kaninanang. Kanayon pe arigalwan nyo. Ngam di manugang nyo, uray na laylay la kumasabong di nakpay maikamot. Isu nga tapa ka di nakay ayaton. Nga amangan no da babae na. Ay naanak ko, saan nagpapada na itilalaki? Adda siyo adamot saan? Basta, jak pa'y lagawin tatang. Apay, adaya pamanaknak mo nga adda babae di asawam. Awan mo't kit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay nadyak mamatay nga agbabae ni Ramel. Sigod sama takas dyan di ugali na. Basta, apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ko nga tan na nakaragrag sakak no kasta tatang. Adda ka din ni Santa Nanang? Adda. Ngam, di na kanu kayatan ti agawid. Apay kanungay. Saan kami matanagapa? Awan mo't madingay naramid ko kinkwana. Anya nga awan? Kat no addan samot nga minin babaem. Ha? Allah, awan mo't ananang. Anya ko maaga po nga agbabae akngay. Kat ay ayat ak launay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babaem. Tanag tamnay kamot nga minin ken kuana. Sigod matakas ti ko nanang. Ammo na mo't dayta. Lailwem mo't ngamin maminsan Amom ngaminan niya. No, malamlambing ti babae kay kayat mi dayta. Ha? Uraya sinumot siguro nga asawa no natamnay ti asawa na kenkwana talaga nga gatap. Nanang? Ti mo la matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday rigrigalwan nak. Itimtimplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanak. Ken masahyan nak pay no daduma. Nanang? No kayat mo nga agawid ni Santa ije balayo. Ay aywem. Lailwem. Sagutam iti sabong no kasapulan. Kasaritak man nga rod nanang. Inka pa'y mangala iti irigalom ken kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan kasano ama ay ayom nga inukasta. Anyat gagaram Ramil. Umay kasukunan, tagawit kan bakit. Sorry, no nyaman ti saan mo anagustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano anya ti kayat mo nga aramidag, iso ti masurot. Ah, Ewan kaya, chocolate para kin ka, Santa, bakit? ni. Apay, anyat naknakan mo. Alan, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Agawit tanwain, nagluto akit tinaimas asidaan. Tayo paboritom asidaan tilinutok. I love you, bakit? Ha? Agkan ka man, kailiw ka. Ay, unay ka nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot kahit. Awan babaik. Wala, agawit tanwain. Nanang, adda good news ko kada kayo. Ay na, nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay katmayat nga rod ano kasta anak ko. Sana na natamnaykin ka? Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rodan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang niyo. O di mayat no kasta. Awanan ti pagparpari ko taman ako. Anya din ang ikaw ni Ramel, limailon kunam Santa. Wen tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na muton kanyak. Ay na, makapayat nga rod. Ay sos, delikado na itan Santa. Ha? Agbababae lakit benjay asawa. Ha? Anya? Ang babae nga. No kaano alim mailo, adda babae na. Uray agpinustata Santa. Adda babae di asawam no kasta tiyar aramidin na. Isu nga agpaliiw ka anaimbag anak kao. No kasta? Adda babae nardig? Awan, adda aya.
Iyag mo na ita cellphone. eh, Hello, kunam. Apay nga... Hello, kunam. Hello! Hello, sweetheart. Ayan mon. Matuo ka na ako na manguluray kan ka dito'y hotel. Makitam. Si kamot gayam ti adda babae na nardeng. Hoy, babae! Urayan nak tadata ti agsarap, Sa dino tayan mo, tao may ko ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Maputing matlag kayam ti awan ng bain! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Alya ka ka day. Saan ko ababahay na jay? Aglibak ka pailaan, kat naglawag lang nga rodo na sweetheart ti awag na kid ka. Kat hotel pa'y jay pagsarakan niyo. Apay, nardeng. Apay nga raramidam ti kastoy. Kundi na ilo ka kanyak. Gampang kalub mo lagayam iti panagbababay ti kasya nga raramidam. Walang ka iti bain. Lala, gusto daytan. Pagsaritaan nyo na yung bagdayta. Sana kasta. Onya, kasjay ti kayat mo nga aramidak, bakit? Ti kas iti naramid ni tatang? Nga agbalinak analailo kan managregalaw? Ngam iti likodan lay takad agbababae akayam? Ramil. Kas tauna ya pa nang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na kapayon. Gapo iti kinasweet ni tatang ken ko na. Ngam agbababae mo't gayam. Wan nga ron. Ay, style na lagayam ti kasjay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinataok, aklunam. Aw-awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Wan matkit di Angam napuutam ka rin, anak babae ak. Saan pa'y Ramil? Gapo, ta ay ayatin ka. Uray sa anak unay aswit, wano nalailokan ka, ta saan ka anay nayunan kan isuksukat. Si kalatta ti kapatgan kan kakaiso na nga ipitpitik ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensya kan Ngala, awan kanyak na jayon. Basta na ito'y tilaglagi pamuan. I love you akanayon, bakit? I love you mo't akanayon lakay. Naurnos mi nga rod ti pagbagi mi iti asawa ket nagpinasensya kami ket datatangmat kaninanang nagkapyada mutlaan. Ket saanan nga inulit ti amak ti naramid na. Ket ita naragsak damanan nga agdandan na. Alakastan ti gayem mo Santa. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos, timang tarabay, kan mang bendisyon, iti tunggal maysa.